Üçün iki komanda bolğon gücün salıp jandарын savamakçı. Ну и песня же Кайбара самого. Toptu oyunga koştu. Namız komandasının жүрüşündегі hareketlerdi görüyoruz. Top Team Namız. Mamraliyev suya götürüp verilgen top. Pratsishin. Havada mıқты. Hazır Namız komandasından bir oyuncu jığılıp düştü. Canayım ne oldu? Şelimdi Mirlan Malikov. Namız komandası 14. minutте ортодогу талаш тартыштардан кейін барибир. В этом матче Мирлан Маликов максимально уверенно реализовывает этот пенальти. Ну, сейчас Руслан Жановиков пытался увести команду, но команда решила матч просто взять и продолжить. Тосин разыграли здесь. Муфаса. Тосин бьет поворотом. Дастан Алыбеков великолепный сын. Жақшы тірешіп берді Жана. Темирболоттың дарегіне қатып шығарылған топ Жана. Есеп сандары 2-0. Темирболот Тапаев. Тапка. 2-0 урматтуу телекөрүүчүлөр. Топ Team командасынын оюнчулары өздөрү дагы ишенбей жатат. Азыр оюн таласында эмне болууда? Ортодо Аваз Откеев менен кайрадан эле 94-чү катар санындагы Самар Болотовдун тирешүүлөрү болууда. Великолепный Темирболот Тапаев. Өз кайрадан оң канатка чыгарылган пас Жана Адыл. Ай-ай-ай. Бираз тактык жетишпей калды Намыз командасын. Көрүп туралык. Жалиловдун айландырып көтөрүп берген тобу башаламандык бар. Самит Жана. Круз. 4-чү мүнөт. Анас. Челлендж. Нет, офсайда нет, там остался Баяман. Кезектеги топ алышууну жасайт дагы айып ачасынын ичинде Жана. Мүмкүнчүлүк бар Намыз командасында узатылган сокку коргоочулар офсайд. Каптал калды. Смотрите, не по-детски просто. Еще один заброс. Штрафную площадь. Иса! Вот это было, блин. Проводит пересчет игроков и начинается, друзья, тайм номер 2. Тянулся Милан Маликов. Какой гол! Мирлан Маликов что творит? Мирлан Маликов. Урматтуу телекөрүүчүлөр. Миров тагы мындай соккуга даяр эмес болчу экен. Керемет гол. Биз Мирлан Мурзаевдин стандарттык абалдан жараткан голун турдун голу болууга талапкер деп жатканбыз. Бирок караңыздарчы, Маликов сол буту менен керемет алыскы алтылыкка бир топ эле кыйынчылыктарга кептеп алышты көрүнөт. Абадагы тирешүү, узатылган сокку Жана. Топты оюнга кошту. Кайбар. Бул топко аракетин жасаган Жана, пенальти. Калыстын ышкырыгы Жана. Дастан Алыбеков. Бул не стал рисковать, конечно же. Здесь Санчар, а здесь всем времени потеря. Нурбол Бактыбеков бежит. Нурбол, и у нас 4-1. Намыз. 4-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Намыз командасы дерлик айтылган сөздөрүнө татыктуу сандарын андан ары карай ашырып жаткан учуру. Да, идеальная работа здесь Нурбола Бактыбекова. Вот, друзья, это сборная Кыргызстана. Келүүдө Нурбол Бактыбеков жакындады. Жана! 6-1 урматтуу телекөрүүчүлөр. Мирлан Маликов. Покер демек, покер. Буга чейин дубль жасаган Жана 2 голго. Вот, Нурбол Бактыбеков отдал эту передачу. Идеально отпасовал Нурбол, и левой Мирлан Маликов. Покер. И причем сейчас нет уже красного мяча ведь. Вот это да. Но это все, это уже все.
Бұл беттаны бәлкім жалпы 4-ші сезондың 2-ші турындағы мықты ойыншы аталу мүмкіншілігіне ие болып тұрған Мирлан Маликов. Тим остается на втором месте, Айла третий. Ну смотрите, да, у нас